Bugün için Türk'ün öğrenelim. Sanırsam onun şeyleri ben Osku Boy деген oyundan kazandım. Minering bu oyunda өте көп ойнап көрдім. Бірақ біз қазір дұрыстап бүгінгі серияны зерттеп екінші сериядан бастап оңай режимде өте бастаймыз. Рекламаны өткізбеймін. Dostlar ben başladım. Ben birinci yanına bölmeyi keserim. Yanına olmayacak. Benim başlıklar bağlı. Bu pratika bağlantıdan olay sakatlığı sürüyoruz. Bu arada ne dediniz? Hatta olay. Tabii gerçekten bu bizim kafamız. Leko'da bir kere sen mi bu oyunda tatlı oynayan yoktu. Birlikte oynasam da hemen oynayacağım değil. Ben kazı oynadım. Videoyu sağladım. Ben de kolay oynayabilirim. Ben kadar bu seride praktikada bozun kaçatım olmuş. Tak bizge қазір o'sha zaryad kerak. Zaryad katta olib, barimizni sevib tashlaymiz. Shunga kesamiz. Dostlar meni aslim va arizani sevdi. Meni ishim emas. Жоқ па сонымен Завайет Ульяш. Так, барайық, істейміз. Так. О, машинаны күлді. Geldim. Onu yapalamak mı? Sosay. Hayır. Tak. Mübarek. Tak. Başka bir kıtta av. Tak işte kara da kazanmıştır. Mana şey. Ступенька таптық. Базар жоқ. Достар қазір біз кухнядан шығып затқа бару кереміз. Ойбай, затқа қандай еді? Туалетке баруымыз керек. Туалетке. Жайық. Так. Жетінен туалетте. Мына жерде грязная тряпка керек бізге. Бар болсақ, бар екен. Так, наны салып, бірден наны ашып бару жоқ салдым ба? Салып жауып, бірден істептік. Так, істелді ма? Істеліпті. Мына жақта жасалайық. Мына жақта не бар екен? Бізде бұл жақта лампочка бар екен. Сондықтан біз лампочканы не істейміз? Так, бірінші бізден қазір морозильниктен ет салып Sağlıyoruz. Ne oldu? Git biraz başladık. Bakalım başladık. Benim telim bayvan var. Ötleyin benim kadar saat 9'da düşürü var. Öte kat çarşattım. Öte köpüm. Ya koyayım. Bizde var. Boğuş mu salmak mı? Aşağı sallıyorum. Edeyim İsa'nda yediğim için lanım ikisinde. Küt küdürüyor. Bir sesin mi ne?
Zorlavatın çare. Küygün yok. Prikin küygün yok. Sırmağın aytınlar men bu yakta bukul sattı. Bukul teksirip isteydim o gitki tamam yedik. Atver kaldım mı alttım. Kadar biz tuvaletke kayta barıp ada yerde aşamız. Kadar bizden terede çekip bitik. Hani o şerge kilip nana aşamız ya. Diye aşamız. Git kaşık. Hoppa varmış ki taptık bizde. Nana aşıp. Salıp bir şey çağıp bir tekşire bersek boğadı. Anına. Bunu çok bağlamam lan. Ne işin açtım? Bir dakika. Ben bu zat toşunu tabım gerek. Bu ne zat değilsindir var. O bizi sarıyatkı tabım gerek. Dedi bir şey bayitleri tabım gerek. Dostlar men қазір videonu pauza koyup ben bugün tona bağlayayım. Короче, dostlar men o yerde tapқан zatım anti jelмен ступенька. Қазір reklama. Dostlar sizlere өте көп просмотр дейміз. Biz zatты бүкіл режимде өтсек, мен басқа да ойындар шығарамын. Мысалы Митен деген ойын бар. Осы компаниядан шықсам ба деп ойлаймын. Gerçi Mete деген ойын бар, соны бүкіл мен етуге тырысамын. Бізде мен ойлап тұрмын да, бір зат айтайын. Сіздер қапаны айтамын. Затты бірден таптыңыздар ма? Мен не таппай жатырмын. Қайда болсам да заряд иди, это зарядка. Ау. Достар мен осы жерден мауа тоқтаттым. Мауа тоқтаған жерден одан атайын. Bilmeyeyim mauа тоқты қай жерге қолданатынымды. Бірақ әйтеуір көрейік келсе анау жоқ. Анан басайық. Иду. Так, қазір бізде мауа тоқ пен ступенька, екі ступенька бар. Так, бізде осы екі ступенька. Мен не істейтінін білмеймін әйтеуір. Жүрім мен әйтеуір. Оппа. Так, достар, мен бұл серияны 100% ұта алмаймын. Сондықтан не істейтінін білмей жатырмын, достар. Мен білемін, бірақ мынаны алып, алсайын аны. Алдым. Тым жоқ қой, ешкім жоқ. Так, енді ağzı оған алады. Осыны болса да. Так, нормально. Қарайым ба? Опа, үйтіп келеді. Ой, көрдіңдер. Реклама дейін, давайте. Мен мына жерде не тапқырған, не бар екен, бір не дейді. Оны қаға одан ап. Так, мен не істеймін, мен бұл ойында мен өзімнің міндетімді полный аяқтай алмадым. Осы жерден қаша алмадым. Практика режимінде қаша алмадым, прикинь. Мен лекода ойнасам не болады екен? Білмеймін, короче. Практика
ұзаққа созылатын сияқты. Мен үшін практиканы өту деген ойбай ғой. Так, келесі видеода біз монстр шақырамыз. Монстр шақырғанда мен бүгін серияда әшейінше практика режимінде өтемін деп шештім. Ал келесі серияда біз мына жерде қап-қара монстр шақырамыз. Ол монстр деген өте қорқынышты, өте тигр сияқты, тигр сияқты өте мықты. Мысалы енді арнаға тіркеліп лайк басып қойып, видео аяқталды ғой.